E di dati kagundaway, hindi nga ro dendenggen ken mangigan, maamuan, ti pakasaritaan, ti parikot iti biyag, ni Silvio iti Vegan City, nga pinauluan na iti masahe ni X. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam a Silvio. Dear Cousin. Sagbay man ngayon nag-isa-isa iti pakasarita ken kakasinyong kasamaten kadagiti naruway nga agbibuya iti programam kablawang kay man amin ti naragsak nga aldaw nupay napudot ti panyempo ket sapay kumata adda kay lata iti nasayat na salunat nang runa ken nga timon dati nga programa nga magusgusto aklaw nga dingdinggen nang runan rumatamat trabaho. Nasurok sa nga pulo at awenen nga gasawa kami ken ni Weng. Ngem nabiit kami pa nga agdenden na kasinyong idita napanak nakikigasang-gasat ije balasyo taaw. Nagtrabaho ak ije Saudi Arabia akas driver iti truck. Akaduak ni dati nasingid nagayem ko ken kalugarak nga ni paring Wilson. Halos naggaddang kami lang ken ni paring Wilson nga nakiasawa kasin. Naggaddan kami met nga nakigasang-gasat ije Saudi. Ket kalpasan ti 8 atawen nga panagtrabaho mi ije Saudi. Naggaddan kami met nga nagawid diti Pilipinas nga nag for good. Ngamin, idi adda kami pelayang di Saudi ket nagtulagan min. Nga apaman nga makaawid kami dita Pilipinas, mangirugi kami iti uri basit laeng nga talyer nga negosyo mi nga agsosyo kami. Ket gabuta na singed nga agpagayam kami kini paring Wilson awan met tinagbalin nga parikot mi kasinyong takong kunada nga no kano sumrek kay ti negosyo ket adda ka sosyo adda ka partner mo masansan nga saan nga napintas ti pagtungpalan na ngem napintas met ti anayas ti negosyo mi ti talyer mi kini paring Wilson ta agpadpada kami nga na anos nagaget ken ammo mi ti trabaho mi man nakaawat pa iti tunggal maysa kada kami nga no adda ti madidbagbagina adda masakit kada kami ket mawawatan mi met. Ken adamat ti kabadangan mi, adamat ti helper nga inalami nga swel-swelduan mi. Tila nagdumaan mi kini paring Wilson kasinyong ket nasurok 3 atawenen nga nag-for good kami dito'y Pilipinas. Ngem da kami kini Weng nga asawak ket saan kami pay nga nagkaanak. E dinto nga ni paring Wilson ket nakaduan. Duan ti putot na sipud idi nag-for good kami. Siyempre, madalagan. Ken kang runaan na. Tawak laeng met. Gagangay laeng met nga apalak ni paring Wilson. Makitak niya paring Wilson nga nakaragragsak nga may agtrabaho. Ngamin ket adda dati kung kuna na nga mangikat ti banbannog na tong galagawid iti balayda. Taaddan duwa nga putot na, nga makita na, no sumangpet iti balayda. Sakit isistoryain na kanyak, habang agtrabaho kami, no adda deti tartarim ng mga lugan. Ket, kasla di lamang, riknamot nga, umapapalak lang aro din, sang kaistorya na pailaang, no kasano mo ti kinaragsak na nga, mga wirmot, ti anak da, iti asawa na. E dinto nga mo naman nga ikagkagumaan mi nga agasawa nga maadaan kami mutan iti anak mi. Angem maawatak ni paring Wilson. Takas kanyak. Idi adda kami pala di Saudi ket talaga nga plano mi dagitan. May isa ka dagiti plano mi ket dati maadaan kami niti anak ti putot. Ngem ka mo kasin. Agpadpada kami met ti trabaho. Agpada kami met amabannog, agpada kami met nga agsakit ti bagbagina. No apeng nga kaslad,
naganganay kay ngagtrabaho ti kasosyok tinasingid a pagayam ko ni paring Wilson nga miti siyak. Nang runan no istoryain nan di kiti putot na nga dua. Ibaglaeng ang dadala ti asawa ka man nakaawat nga iso ti mangpatpatib keri ti riknag, mangpatpa pigsa iti pakinakem ko. Tapno sa anak nga mawanan iti namnama nga maadaan kami tumatlaeng iti anak. Nasakit ka di man ti pagbagim lakay. Kakangilaang bakit? Siyempre, adu ti awat mi ita. Alakit anya ka diti ka sa pulam. Diyan ka mo. Ang medyo sakit-sakit ti sikit ko. O hindi ti likod ko. Ba amangan mat amin no. Sobra mo ti dagsen di bagbagkatem. Agpatulong ka amin no ko amangan no sulsulong nga bagkaten di tinadagsen nga banag. Saan mat? Agpatulong akmat kin paring Wilson. At dapay ni Boy nga kadkadwami. Katapay nga rod. Diyak man na mo. Tani paring Boy kasla. Di may tagsaksakit ti bagina. Takunana. At da kano di kiti anak na natunggal makita na apaman nga makasangpet ti balayda. Kat isuda kanot mangikat ti banbanog na. Maikat kanot sakit ti bagbagina. Lakay, maawatan ka no apalam ti sitwasyon ni paring Wilson. Ngamin kat amok nga magagaran kan nga maadaan ta iti anak. Diyak nga rod maawatan bakit? Agpadpada kami mat. Ngagtabtrabaho. Naggiddan kami nga nagawid dito Pilipinas tapno no. Mangbukal kami iti pamilya. Nagnegosyo kami. Tapno saan min nga nasken pa iti umadayo kada kayo. Umadayo kada kayo nga asawa mi. Ang imapi nga isuda kat nakaduwadan iti asawa na. E dinto nga data. Marigatan ta. Awan samot tinamnamanan bakit nga maadaan ta iti anak. Saan ka nga sasaoti kasta? Ay na. Silvio lakay. Ubing kamot pay, ubing tapay. Siguro ang mabannog lati bagay mi ti trabaho. Kat apay nga rod, ni paring Wilson kat mabanbannog mo, nga kas kanya. Kat, di talaan mo Ala, baka kasapulam ti masahe. Agpaklib ka. Tay masahek ti sikat mo, ti likod mo. Ha? Ala mga rod bakit? Baka iso nga talaga ti kasapulak. Ang pasensya kan ano jak amo tag masahe. Ipadas ko lata Jak amo ano studeto ibagam ano mati. Ibagam no nasakit wano anya. La dita. Medyo taltalmig mo dita bakit? Dito yung kaditi nasakit? Wen. Saan lang nga dita nasakit pa dita. Ay. Alay talmig mo pa Italmig mo pa Intalmig ko matan. Awang ka diti pipigsaanan. Pinigsaag mo ta permin. Madim ka di marik na unay ti panagmasahek. Pasensya kan nalagan ngamin di kiti ramay ko. Nalagan ti imak. Okay lang bakit? Kailan ba na tanong, di mo amo. Deta ka, saan mo't nga amin kat kabaylan na ti agmasahe, gunagilot. Isang bayam na tan. Jak nga ron kayat, nga ti, misuman ti pakaluksawam daytan. Dito nga ron, ha? Dito nga tati imasahek. Taamangan no, umingar no imasahek lakay. Ha? I mean, kasano nga makaaramid ta? Dinto nga marigatan mo't nga umingar da ito Mapanugak nga rod bakit? Sana sakit ti bagbagik no Juan. Uri no, awan mo ti trabaho mi, no agsara kami. Madilat ta. Iso nga rod ti kunak.
Baka dahito ti kasapulan at masahe. Ay na, panagkulak bagat. Saan nga iso, ti kasapulan na. Ang ipadas ko lang ta, naanan, ipadas ko, amot to eh. Ta apro-aprosa. Isarting mo bakit? Ha? Madi nga talaga. Sana pulos nga umingar, uri masahim day ta. Tanasakit nga talaga ti bagbagik. Maturog talaangan. Sayang lang ti oras. Maturog ta. Masapa akto pa nga mga lukat into no bigat. Kadwem ti mangan la kahit tapno no ada pamigsam nga agtrabaho iti talyer. Kanukad pa nga naladawa. Kanukad pa nga sa anak nga nangan iti adu bakit? Aywan gayam na kay. Oh. Api nga di mo saludsuden kini paring Wilson no api nga saan nga saksakit ti bagina. Tunggal malpas si trabaho yo. Ay. Ket ibaga na laeng kanyak nga adda digiti duwa nga putot na nga mangikikat ti stress ken bandog na ken sakit ti bagbagina. Paapalan naktulaan. Amangan mo't na da sa bali nga raramidin na. Ha? Anya ko ma? Baka adda ti raramidin na tapno no may kat ti sakit ti bandog ay sakit ti bagina ken bandog na. Gas ko maiti anya. Kadya ka mo isong organas ken nga saludsudim ni paring Wilson. Baka mo't no adda tumtumarin na adda vitamins na wenno baka mo't no nalaying agmasahe ni bakit na. Damagim lang taawam mo ti mapukaw king ka. Wala, sige. Damagik to king kwa na Ayun gayang paring Wilson. Masaludsud ko lang. Andi jay. Paring Silvio. Mas dawa kami king ka, nakabigpigsa ka lata, nakatartaragsit ka lata nagtrabaho. Dinto nga, agpadpada tamat nga, karayon nagtrabaho. Anyayat sikretom. Ket, imbagak mat king ka. Adda di kiti duwa nga putot ko, nga mangikikat ti bannog ko, tunggal sumangpweta ki balay. Pacheck nga saan lang nga dayta trason na. Ala na, ibaga mo ng sikreto. Nalayung ka dingag masahe ni bakit mo, ni kumadre. Sa bali nga masahe, ti paglayangan ni kumadre, pare. Anya? Amuna ya mo, agmasahe mo, agilot mo, ni kumadre mo. Sa bali ati, mas masahyan na. Ape ya. Kuha ngamin pare. Nabayagan nga agalag dati sakit ti likod ko. Diyak lay padpadlaw ka na mapainak mat no. Ginanaak, idinto nga si kakit. Agtabtrabaho kalata. Kaya kasosyo tamat nga rod. Apay madipay data sakit na likod mo, pare? Madipay nga rod, pare. Ti amok no mayatan. Di mo agalan di amok. Saan mo nga reklamo data sakit ti likod mo? Tunggal lang madamat trabaho ta. Mabayan ang karod, paring Wilson. Ada ka tititumtumaran nga vitamins yun na nyaman no. Ay awan. Angin dati akit hamoy bagbagakin ni kumadrem anya ngamin ka amangan no di na kayat ti anya halos linawas ngamin nga mapanak agpamasahe wen kadagiti pagpamasahyan dita ili. Pagpamasahyan. Wen, nagado dita. Dito pala syudad tibigan nakadadon. Angim adati papapanak na nalakalaan. Sika ano kayat mo? Agkuyog tanto. Mayat ijay. Talaga nga maikat ti sakit ti bagbagin pare. Tanalalaing dang agmasahe.
Amuda, ter aramidin da, amuda ti gargarawin da iti bagim, tapno ti kasta, saan mo nagsakit ti bagim, numapannog ka. Ti nagpaiswan na, nabayagan nga saan nga nagsakit ti likod ko. Uret sikat ko. Ada aya. Iso nga kanayon naklata nga napigsa pare. Saan lang ay ti trabaho at pagpigsaak. Tauray ti rabi di balay. Napigsaak pa kini kumadrem. Anya? Kitapi nga di mo ibagbaga kanyak. Ilimlimit ko nga ron pare. Tamong matin ni mi kumadrem. Selusa day jay. No ang maamuan na nga mapanak at pampamasahe ija spa. Nga babae ti mga masahe kanyak. Ang mga nuparitan na. Jakmat nga ron kahit ano lalakit mang masahe kanyak. Ay, sika ano kahit mo? Agkuyog ta. Into no maminsan. Aguri ka karon, ta ipakadak kini bakit ko. Saan mo nga ipagpakadan? Sana bale. Man nakaawat mo di bakit ko. Kung saan nga selo sa isuna. Maawatan naman siguro. Numapanak agpamasahe iti ispa. Nga uray no babae, iti mang masahe kanyak. Sigurado ka. Amangan ni ipakadam ka, di nakapayagan. Dadang di ka makasuraw. Saan man pare? Sigurado palubusan na ni Weng. Dito di bagbagaking ka, pare. Dito ti pagpapamasahyak, iti linawas. Maminsan makalawas. Mayat, nalakamit laeng. Kitain ni. Makastrik ka dito unignan, dito ispa. Nagmanggig mo dito music nga ni. Makaparelax. Makaikad bandog. Makapaturog. Nalaka ka dilaeng dito eh. Nalaka lang. Kinalaing digiti para masahe da. Ay. Naimbag malim niyo, sir. Naimbag malim mo. Ay, si kagayam, Sir Wilson. Sheila? Silvio? Ni. Agam mo kayo magayam. When? Ay, when? Kwa? Nagkaeskwelahan kami idi high school. Nagkaeskwelahan kami idi high school. When paring Wilson? Nimbag nga mali mo, Sheila. Agpamasahe kay ka di? When? Siyempre, amumutin kanyak. Linawas ang kaumay. Kaya hindi kahit ko te dati timang masahe kanyak. Ni Michelle. When available ni Michelle. Basit met pagi diti customers mi. Kahit di sika. Parang Silvio. Agpili ka lata na, timang masahe ken ka. Siyak latat mang masahe ken ko anan. Ni kanugayam silan, timang masahe ken ka. Dumanon kayo. Wilson, Sir Wilson. Amom teramide mon. Ay, siyempre. Nakitibakanting nga kwarto. Ibaon mo tulatan ni Michelle, Sheila. Yes, Sir Wilson. Makaambo ka ditan, parang Silvio. Makaamuman tayo ni Sheila nga mangibaga ti aramidem. Sige, parang Wilson. Agyaman na. Itakalain nga makita nga umay dito yung ispa. Tiki nagpaiswan na. Itatalain nga kita. Kalpasan ti manong nga tawinan. Sipo diti college ta. Sipo diti nagsinat ta. Saan tamat nga nakikita idi? Saan ka di? Huwag nga agpaiso. Awanan ti damag kuking ka. Kinore iti social media. Kasla saan ka nga madalapos, saan ka nga makita. Saan mo lang nga makita? Kamin, sa bali tinagan ko. Pabaliktad. Iso mo lagayam. Nukas na.
para masahe ka dito ispa? When, nabayagak dito yan. Nabayag ng isun ti trabaho. Ah, imbag man tapalubusan na ka ti asawam nga, gasto ti trabaho. Oh, ada ka din na ibagak ka madi? Ay, awan man. Ngim awanin ti asawa. Anya? Nabalo ag idi pandemic. Ay, pasensya ka na. Okay lang. Kat, da kami lain ti duwangan na anak ko tinapati. So nga trabaho ak para kadakwada. Ay, imbag ka pa'y tadad duwangan anak mo. Kaya api si ka, awampay? Di mo kunaan nga awampay ti asawam. Adda na asawa. Ngim awampay ti anak mi. Nabayaga kami nga nag-abroad, nag-Saudi kami ti 8 nga tawen. Sumatlaang. Good. Inawis nak ni paring Wilson nga may agpamasahe ta. Nasakit ngamin ti likod ko. Tingnan nagpaisuan na, agsosyo kami iti talyer. Aya, si gagaan ti sistoryain na nga kasosyo na. Diyak mo din pagaro. Small world nga talaga, kunada. Wen nga rod. Kumusta kan? Kastoy. Ikarkarigatak nga may sakad ti panagbiag ni nga giina. Di ka din nag-asawa? Saan? Nung wadan tumandumteng. Diyak pa'y amo Angem, narigat ti kasasaad ko. Tangamin adan duwa nga anak ko. Mawatang kamit kiti. Oy, intan, kat ni. Amang ano nang rugin ni Sir Wilson. Sige. Rugyan ta nga rin. Papanak ka di nga silid. Di ta nga silid, ingkatan. Urayan naklatan, taalak di kiti gamit. Sige. Nice seeing you again, Sheila. Opo. Nasakit ka ni? Nasakit ng mayat. Mga pabang arte sakit na. Damam ka di tagpamasahe? Mas masahe nagmandong ko ni bagat ko. Ang hindi na mo. Ay, sa bali laang ti masahe ti professional nga talaga. Dito eksperyensado, dito trained nga para masahe. Uwan nga pa iso. Maigidjat ko una iti panagmasahem. Akin nagmayat. Dagos nga na ikat ti sakit ti likod ko. Katwen nagado ti binurak ko nga lamis ti likod mo. Masapol kat ka na yunim ti pamasahe. Nang runa itikas na nga trabaho. Uwan nga rod. Italaeng mat ngamin nga imbaga kanyak ni parang Wilson nga. Umumay gayam dito Hindi ko mapalaing nga. Nga simboro taking kwa na. Baka mo't nilimlimid ni parang Wilson mo na umayag pampamasahe dito siguro. Kitsi ka, amo ka din bakit mo? Amo na. Impakadakin kwa na. Kati manugot man. Tako na, baka kasapulak ka talaga ti ususto nga masahe. Dati trained nga para masahe nga talaga. Katuan kitni. Pagbiit pa ilaan kat nakadadon tinariktak kalami isi ti bagim. Sigurado laki di nga mabang-arang ka. Uy nga rod. Apo nagbayatan. Sila. Hindi ko mapilain nga magpamasahe. Talaga nga sanay na sanay mong tagmasahe. Katwen bayagan nga iso ti trabaho. Uri at kid-kid mak. Amo kontir aramidat. Numanin may sagid-sagid iti barukong na. Kat sa bali ti marikriknak.
Ni. Tinugawan na mo ti patong ko. Neta. Ni, apo, neta. Pumangato pumababati palagmasahe na. Mailadlad ti barukong na iti bukot ko. Apo. Apo. Aray ko. Nagganasan. Aray ko. Mingar mo tan. Maditipastar na. Nasakit. Maipit. Ang yung tsak agpadpadlaw. Nalpasin tilikod. Ha? Agdatakan. Silvio. Nagulay ka. Nudagos ang agdata. Bakit no makita na nga uming-ingar na junior ko. Agdata ka na. Ha? Agdatakan ko na. Tadi tamot sangon, ti masakit. Kaya, mabit lang. Ipasimple na nga kautunin, ti pastor ko. Tapno saan na unay madlaw. Naimingar na ti junior ko. Agdatakan. Mabit lang. Saan nan samat nadlaw? Apo. Nagmayatin, Diyos ko. Nagmayatin ti panang mas masahin at titapan ko. Bayat nga matmatak ni Sheila. Ngamang mas masahe titapan ko. Api nga kastoy ti panunutek. Api nga imagine. Api imagine nga awan ti kawis na. Silvio. Madikita. Api ti ka makatal na. Anak ko maya. Ay, pasensyakan sila. Damo kami nagpamasahe. Kat siyempre, medyo makikiak dito nga parte. Isardin ko ka din dito dapan mo. Ay, saan? Sige laing. Ituloy mo. Isarunok ti gurong mo. Unay. Naisagid. Nasagid ti dapan ko ti barukong na. Kit nini. Adan nga umingar, Diyos ko. Apo, saan pa ikidin nga ti sakit ti paragbasahin na ti marikrik-nak? Sa balin ti marikrik-nak. Maditay-tay. Diyos ko. Nini. Mas masahin naman tintilupok. Amangan numadingkal na. Ket barik na nga uming-ingar. Ay, maglakid din tada na. Damang lingid nga ulis. Amangan numadlaw na. Apay. Awan. Ay. Sorry Angim gagangay laing tikastan. Dati ka di kundaway nga. Aksidente nga madalapos miti. Saan mi nga rumpi nga dalapusin? Agpaiso. Nadalapos na ti. Dati aking kanawan nga itlog ko. Diyos ko. Diyos ko di. Aba, nagbara ti dakulap na nga mang masmasahe ti lupok. Kat agkarayam neta nga bara iti kaunggak. Nga adda nga mang parugsukin mang paingar iti armas ko. Anak ko maya, apay. Api nagpatpatangkin di bagim. Agrelax ka lang. Ay, sorry. Kasti ko Sheila. Itakla ang nagpamasahe. Iso nga pasensyakan. Amom to na maminsanan. Ni, kas nauna iti kinaadot lamiis ti bagim. Masapul nga mamasahe ka kanayon nang rona iti kasta nga trabaho. Tapno nung ti kasta, napinpintas ti panagdaloy ti daram. Uwen.
Tapno saan nga maipit dagiti urat mo, saan nga sakit dagiti bagbagim, saan nga tumangken dagiti muscles mo, saan nga ag agbalay ti lamiis, nangro na talikod mo. Uwid Sheila. Amok to naman minsanan. Kanayunig to ti umay dito eh. Mm. Oh, agrelax kan. Dandani tamalpasen. Maud-udin ton, kalapasan di kita takyag mo, imasayag to pa'y taulom. Ha? Ulo? Uwin taulom, isundot maudi. Nga nga tango. Saba. Api ka astoy di. Api sa bali nga ulo ti panpanunutek nga mas masahin na. Api sa bali nga ulo ti imagine nga aprusan na kani mas masahin na. Mandita ito Silvio. Pigilam tabagim. Pigilam tiriknam Silvio. Danda ni malpasen. Ano saklain yan? Uri ta danda ni malpasen. Adda kagaya man lakay. Intan mangan. Madamdamatan tumanganin. Bakit? Anya? Partakam. Ni apay guyo din na. Intan iti silahid. Ha? Apay. Basta. Intan iti silahid. Ay na. Api nga. Nagdardaras ka nga ng guyod kanya nga simrik dito silid ta. Basta. Inta ko mamanganan, katnay. Pag nabiin, sigurado nga mabisin kan. Ay, madamdama bakit? At nataramidin ta. Ni api nga ikatam ti kawes ko. Alan, ikatam mo. Api nga glabos ka. Basta, gundawayan ta ita bakit? Gundawayan ta itata. Ay! Kas makita. Nakaingar bakit? Ha? Nakalanlani tabagim. Kas gagangay, nagapugid siya pagpamasayan. Api nga. Diyan mo, biglaan madlatan. Iti agawid kami, gani paring Wilson. Malagip ka. Siyempre, mamis ka. Iti dalan, nga bayat nga agawid kami. Siyempre, inimagine ka bakit nga ag-agkang ka, arakupang ka. Diyak amo ta, bigla madlatan nga imingar. Ha? Gapo siguro ta naikatin sa sakit ti likod ko. Ti lami istibagi. Gapo ta nagpamasayak nga rod, ijais pa. Aya, pudno ka di data? Uwan bakit? Bayat iti panagawid mi itayin paring Wilson. Inimagine ko, ngag-agkang kakin ararakupin kakin, aglinlin na ilo takit bigla latan nga timakder ni Junior ko iso kami kan guntawayan ta. Ay, sige nga, agri ka, itipit silaw, saanin? Agpunas ka kumapila, ang nakalalanit na bagim. Saanin, bakit? Baka no anya? Baka no agbabawi ni Junior. May kan, kayang kanadagos, isarikon. Tabaring nung makabuutan. Itatanaingaran, bakit? Damok manuag kan na kinarakupin na. Madamdaman ton. Nasisita nga isirek ko ni Junior. Tabaring no, makaimulan itibin guri ka agad na naapgas na guri ka bakit? Api ka tinupraam. Tapno nagalis romansain na ka muna tapno agbasa sa anin. Bakit no bakit ka romansain kagad agpauyo ni Junior? Deta pa urita binasakon. Mayat. Nakaingar pa lang. Gundawayan tan bakit? Baring makaaramid tan iti anak. Baring maadaan anak mo tan iti putot. Baring no agsikog kamatan. Unay. Kasta unay ti ruksok bakit? Kasta unay ti ingar na. Nagganas.
Kasla saan ka nga nagtrabaho kasla saan nga nasakit ti bagim? Saan nga rutan? Gabutan nagpamasayak bakit? Saan nga nasakit ti likod ko kinti sikit ko? Oh, ya, ah, 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 oh, hala, saan ko palang ikatin bakit? Ha? Kitinta ko mamanganan ulit na naglipas kan. Saan pala parwarek pala amin. Aging gadya maudi nga titid na. Tabaring no. Nagdakkel tin chance nga makabuuta. Ita na. Nagbalay kita. Ya. Ne. Nagastaw na mo tiisim mo kin ganay gay mo nga agtrabaho. Paring Silvio. Pare. Kasla mayat sa. Ha? Anya ti bagbagam? Si Kaman. Kasla mayat sa tinagtungpalan na ti Rabi kalpasan nga nagpamasahe ta. Ha? Si Kaman. Saan nga kasta ti gargaraw mo nukwa pare? Anya? Tilada nga madbadlaw mo si Kaparing Wilson. Daan niya kumaduma na. Ket. Siguro agad. Naikat ti sakit ti bagbagay mi di Rabi kalpasan nga nagpamasahe ta ket. Ada na pasama kada kay kini Maring Weng. Kulak to pa. Anya, Paring Silvio. Gusto ti ko na kanya. Mayat deti pa nagpamasahe ta sagpaminsan. Uray kadalawas nga mapanta. Uwin nga ron pare. Agyamalaking ka, Paring Wilson. Imbag tayong bagam kanyak, dito nga sikreto. Ang yung sikreto na ta. Tulagam to ni Maring Weng. Saan na ibagbaga kini Mario? Taging gay, tadi na pa mo. Kit man ano nga min ipudnom king kuanan. Selosan ni bakit ko. Ay, amoy ba di bakit ko? Tumalyawak lat sa bali nga babae. Kastaon iti selos nan. Anya laingin no, maamuan na nga sa bali nga babae nga mang masmasahe kanya. Mangigim, mga apros kanyang makpikipikil di bagik. Mawatan na kuma paring Silvio. Mawatan ka pare. Angim na saysaya at lumaamuan na. Alakit, saan nyo na tayo bagbagan Basta, hintan tumanan, hinton lawas na. Kasapulan talaga't bagita deta pare. Pare. Angim, masabol nga linawas kadi? Anya? Madi ka din inaldawen? Ay, madi ano inaldawen pare? Mabugbog mo tibagim ano inaldaw ka man ang pagpamasahe? Ay. Masalodsod kumagin ka. Anya? Schoolmate mo ka di dati? Dahil nga Sheila? Nga nang masahe ken ka? Api nga kasat pa nagkitam kanya, Paring Wilson. Sabsabali nga ron tila kami di. Nalpas nga minasahe na ka. Kinapay. Diyak kumanadlaw, pare. Tiyan niya. Sa bali di pa nang mat mo kini Sheila. Kaslaad na sa bali nga ibagbaga da kita matam. Si kamot, tilada nga matbadlaw mo, Paring Wilson. Oy, amambukan. Ex mo di dyan kitaan, nag-blast ka. Ex mo di dyan, Paring Silvio. Saan ka makatagarya? Anya? When Paring Wilson. Ex ko ni Sheila. Gulag tupay. Hindi ka makatagari. Napalabas day Giant. Nalpas di Giant. Kinada nasawa. Iso nga saan nga rumbing nga maamuan ni misis ko. Nga ex ko tinang masahe kanya. Ay, dapat gayang palibid mo pare. Apay man, ano ko man maamuan ni misis mo. Nga ex mo tinang masahe ka. Napalabas ba day Giant? Shhh! Madi pare. Mga ano, di nakto palubusan na yun. Sa bagay. Sige pare, ituloy tayong trabaho. Malimot lang talaga Diyak man mo. Diyak maawatan. Kasta unay mati
Ingar na, idi kalman. Isupay sakit ita madin. Nasakit ka di man ng tilikod mo? Sa amot. Takapapamasahe mo ti kalman. Api nga rod may di kalman, nga kalkalpas ti pa, nga nagpamasahe ka, kastaon ti rugso na, kastaon ti ingar na. Sakit itama din. Diya ka rodan mo. Ala, ipatas na pa eh. Anya taramidag. Agkam ti barukong ko. Tapno matulungan na nga mang paingar. Ay. Madilat ta? Madilat ta, bakit? Diyan ka mo. Saan ba't unay na banog? Saan ba't nga nasakit ti bagik? Takapapamasahig man lay di kalman. Ang madimat umingar. Alakit saan mo ngay pilitin? Alakay no madi. Padasin tanto manan into no maminsan. Kaya't ko kumangarod nga gundawayan ta. Kanayunin ta. Tapno dagdakil ti tsansa nga makabuo ta. Nga agsikog ka. Magagaran ak unahin nga maadaan ta iti anak. Nabayagin nga. Amog dayta, Silvio. Narigat mo to pilitim no madi nga talaga. Ang apeng radikal man kat mayat. Gapo siguro ta kalkalpas ti masahem. Madimit ka nung arudi. Inaldaw nga pamasahe. Ha? Anya tiket mo asawan? Di mo kunaan nga. Sakbay tangag kanahig kat ingkag pamasahe. Numabalin ang madi ka numat. Mabugbog ka numat ti bagik. Kitwan madi ka talaga. Madi ka talaga. Ala anusan tan, urayan tan, indon sumarano nga palag pamasahen. Di kayat ko kumangarod kit. Makabuutan bakit? Makabuutan tulat talakay. Basta saan ta nga pilpilitan, lumadi. Maturog tan. Kat ni. Trabaho man nubigatan. Lakay. Amom? Silvio? Sheila? Sipo didi may ka nagpamasahe dito eh. Diyak maawatan tirik na. Kanain ka nga malaglagip. Apay man. Tikinaado nga customers yun dito ispa. Tikinaado nga mas masahe mi tinal daw. Kit sa bali lang. Sa bali ka laang mat Siyempre, naglabas ta. Ng oray no ubing tape edi. Oray no high school tapela edi. Naging ka nga nagsina ta iti college. Narigat mat nga malipatan, tinaglabas. Tinagbaitan ta. Kinagpaiswan na. Yung inururay ko, ti pa nagsublim dito ispa. Abay mo, Sheila. Diyan mo. Saan ko met siguro pakabasulan, no? Noon niya. Naibagak nga, maragsakan na, nakita tamanan. Awan mo ti intention ko. Amok mo ti pagluglugarak. Amok nga da asawa mo. Ngayon, pakaragsakak nga, imasahe ka. No kasapulam ti masahe. Humingar mo't manin, Diyos ko. Kaslada sa bali nga kaipapanan ti bagbaga. Ihila ka niya. Kaslada sa bali kayat na nga mapasamak, Diyos ko. Opo, Diyos ko, nasakit. Madi man ti plastarlan. Maipit man. Api di ka makatal na. Sa bagay, masanay kan tulat at panagmasahik ka. Sigurado nga tunggal umay ka dito
Siya ti mang masahe keng ka. Ha? Ited ko to tinumber ko keng ka. Tapno kas mapakaamuan at may kayo kin ni Sir Wilson. Sige. Saan ka nagpapamasahit sa Bali, ah? Siyak laeng, Silvio. Ha? No isuti ko na, Sheila. May kadwa nga. May kadwa adaras netan nga nasagid na dati itlog ko. Iranrantanan sa amat. Kinapi nga. Kasla iranrantanan nga ilagid-lagid ti barukong da kanya. Diyos ko, Lord. Ay, mati. Iya dayo na kiti sulisog, Diyos ko. Api nga kastoy direk na. Na muna. Inulit na. Sapay naglok ng ti barukong na. Ni. Tsak lakid din nagbindot. Silang na ginadlaw ko nariknak. Ay sagid yan ti tamudot ti sakak. Ala, Diyos ko. Apo, pumungot. Ay, Silvio, apiti ka makatal na. Ha? Kwa? Ada ka din nabudo yung tapatong mo, tay mo palang yung ngato-ngato, ha? Madi ka din nagplastar, ha? Ala, agplastar ka nga nasayaan, ikang katigundaway mo nga, mangplastar ti anyaman nga kahit mo nga plastaran. Ha? Diyos ko, amunan samot nga saan nga nagplastar ti panagingar dati junior ko kat nasakit. Pasimplek latan nga ornos. Iplastar ko. Nanohot kat saan nga nasakit. Dum na yung tikatre. Okay ka din? Oh, okay yan. Ngayon mabalin ka din nga. Nga niya. Nga medyo. Awan. Sige lang, ituloy mo lang. Sige. Saan unay nga ado ti naorno nga lami isi ti likod mon. Ngamin, na ado ti naburak ko idilawas na. Iso nga, kanayon ti umay, numabalbalin, uri mamindwat makalawas. Ha? Okay lang? Wan, naglalo kat nadagsan di trabaho. Timad di akit no inaldawam. Kung lang amin ni parang Wilson nga, maminsan kadalawas. Kit, mabalila tamat. Ngem no kayat mo, uri mamindwat makalawas. Sige, laglagi pagdayta sila. Diyos ko, nasagid ko manan. Napigas jay, kaslairan rantanang nga. Kaslairan rantanang nga masagid ko ti barukong na. Diyos ko. Silvio. Liklikam ti anyaman na sulisog. Silvio. Saan nga rumbeng? Deta nga pampanunutin. At da asawa mo. Dakis deta, Silvio. Mati. Bakit? Ayaw mo? Adat dito kusina. Umikan, intan ni Jay silad bakit? Apay man yan. Basta, intan, daras. Kartigam. Ang mga nagbabawi ni Junior, intan. Gundawayan ta bakit? Kaingar namanan. Tayo di agawid kami kini Paring Wilson. Inimagine ka manin bakit? Kat bigla nga ibigar. Umikan! When kasin yung naamiris ko, nga salamayat tiriknak ken bagik nga makinayag iti asawak,
sa laumingar ni junior ko. No kalkalpas nga inmasahe ni ex ko nga Sheila. Siyempre, nagulbuda kiti asawak nga kunak isot inimagine ko bayat ti panagawid ko iso nga imingar kunak. Ayat ko laeng nga saan nga agimon, ayat ko laeng nga saan kami nga agapa, ket maadaan kami ti saan mi nga pagkinaawatan. Nagbalay giyak nga rod kadaydi nga panagkanaig mi manin iti asawa kasinyong. Aging nga naulit-ulit, tunggalag pamasahyak iti ex ko. Umingar nga umingar, ket idanong ko kinibaket ko. Ayat ko laeng kasinyong nga makabuo kamin, ken maaddaan kamin iti anak. Addan na sarok makabulan nga kasta ti mapaspasamak kasin. Ket kas singasing ni Sheila, mamindo at makalawasen, nga mapanak agpampamasahe ken kuana. Mamindo nga lawas mat, wenno mamindo at makalawas mat, nga agbalegi kami kinibakit ko. Anya ti marikrik ng bakit? Kas lang arod, marikrik nga, naalaan na kon lakay. Ha? Awan ti mariknak ka simptomas ko nga, dandanin dumteng ti panagreglak. Kas na delay nakpekid din. Aywan, nagpaiso. Idi kalman tinamnamag nga panagmens ko. Ngem sa anak ba't nga nadatngan? Ha? No kasta, dakal ti posibilidad na bakit nga masikugkan. Sapay ko malakay. Sapay ko ma. Yes. Sapay ko mga talaga. Sapay ko makitagpaison nga masikog ka, bakit? Yes! Maragsa ka na kasinyong tanadat saan nga nanatngan ti asawak. Angem saan mi pa nga nakumpirma no masikog nga agpaiso ti asawak. Ngem dakkel, napigsa ti kutob ti asawak kasinyong nga masikog isunan, tabarik nana, tabagina nga rod iti, bagina nga rod. Amuna no, anyat simptomas na ti dandanin nga madatngan, amuna na ti simptomas ti dandanin nagregla. Ket dakkel ti tsansa na nga masikog nga agpaison ti asawa kasin. Angem ti makadakas, saan na ammo ti rason ti puon ken gapuna no apay nga nakabuo kami. Ket babaen iti masahe ni ex-girlfriend ko nga ni Sheila. Kasla pa nagriknak kasinyong ket ginulibak ti asawak. Makon konsensya ag magilgil ti ak. Ken kasla saan kumeten kayat. Nga isardeng ti aramidek nga mapanagpampamasahe ken ni Sheila. Sapul-sapulen meten ti bagik kasinyong nga numabalbalin. Mamindwa makalawas nga imasahe nak ni Sheila. Ta syempre, bayat ti panagsikog ti asawa. Kasapulak to ti agsibog. Amangan kasinyong kunak no, gapo iti deti nga raramidek, baka agbiddutak to ket mailaw anak. Baka jakton kabailan nga ibturan, ti solisog ni Sheila nga ex ko, ket makaaramidak iti pagbabawyak, makaaramidak iti nadagsen na basol, makaaramidak iti biddut nga pakadadaelan to ti relasyon mi iti asawa. Ay, no apay ngamin kasinyong nga ni ex ko ti makapaingar kanya. Da kayo man ti pagsaludsudak. Nagtakli na karo iti programam kasinyong takayat ko't pabalakadan kada kayo. Itata saan pa nga naudi ti amin. Diyak kayat nga agbasolak iti asawak. Diyak kayat nga makaaramidak iti biddot iti asawak. Diyak kayat nga mapukaw ko ti asawak ken ti agbalinto nga anak mi. Kasanok nga rod nga liklikan ti solisog kasinyong no isumit ti kasapulak. Iso ti kasapulan ti bagik. Tapno maipaay ko ti kasapulan mo ti asawak. Anya ka no? Ada ka din nakapadas ti kastoy kasin damagig man kada kayo anya tinaramid yo tapno no naliklikan nyo ti kastoy nga sulisog yun.
Ay, basta balakadan daklantan, latan kasin, makaamuditan. Basta tiket ko lang, saan nga madadael, ti agbalinto nga pamilyami, ni Weng nga asawa. No, apay mo't ngamin nga, dati masahe ni ex kat sa pulat. Gapo ta iso, ti ka sa pulak. Ala dati nga rin di pakabuklan, di pakasarita kasin. Sabi ko bakit nakaibatit adal. Liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga di ngay kinagbuya. Yun akong ti agyaman kadagiti makaited sungbat kadagiti sa ludsod ko. Kaya nagyaman ak keng kakasin, ti panang tidbog biyag dati nga pakasaritaak. Nga amok nga sinursurokam kinurkurangan manin. God, more power to your program kasin, and God bless everyone. To agyaman na pagayam mo. Silvio, iti Vegan City.